Clear tu te chi bai ule kan channel in lo clear thi na in chunga kan lo me tun tu ma chuan ke ma ni ramri chungchang kan thai ang update kan an siam ve le nge chumi ma in no pang bo chan chin kan an tar lang lok nge lal siam thara kum ni le chan ve si zo than moya marveng vaireng te fapa tuken zinga high school tui khwalama an huana apa te nen an kala apa hian no pang pakhat nen mundanga akal son san luk hlan hian no pang ama ompui tu hian a in thiar san luk boka chumi chung te chuan no pang hi abota ani ome tuna hian waring te tlangwal tlom ngai le kho chung veng sang sang ami ten an zong mek ti ani Mizoram Sarkar chuan Home Department kaltlangin thu chua asiama he thu chua hian Assam le Mizoram ramri shular lir thei tangkhang mek khaltu te chu Mizoram an lo lu huna boina eng man to lo tur thu te an mani le lir thei khalte pu ahim tur thu te an riat tirani Assam le Mizoram ramri chungchanga boina wangin voin thlengin Mizoram cha khailak na kong pui ala ping renga silchar vela Mizoram motor tangkhang engemaw zat chu ran chhuah to ma se traffic movement hi a khailak le to nia hriatani Mizoram lama lir thei tangkhang te chu chu afai vek nia hriatani boka vai ho phakar hi kan chen chia lo nge kan that nai an haider jok hriat thiam har viu mai Central Sarkar chuan a sipai te state pani ram ria om turin aron da to a boruwa ka zia om phangem ala chiang lo hle ni Mizoram khopui sang sanga petrol le diesel la tura pam bula lir thei intlar mu tura tam ta viwa chung ko tam tak chuan nitin mamo kan tla cham titi ta der maya kan hun pui Christmas alo khleng don ta a enge mo kan man don ni November ni som thole ni khan Mizoram Home Minister Pulal Chamle na chu a office a MZP President Valnalta na le hroi tu dangten anwa muwa MZP chuan Mizo me puite le abik takin ramre shula khosa te thamon turle nunna thapa duty mek kan sipai huai sente namril rupuwa thanhem ngai taka duty tura fui tura ramrit lo kual turin Home Minister hi an nge nani Assam Sarkarin boina le har satna athlen na muna pianga an official te ba ka an police te an tir zung zunga Sarkar le me puitang ko pahma an la khaudan te ramri ngai tu turbik boundary department an nei dan te ramri ti mason na tur a thana budget an nei awanga development chak takan kalpui zung zung te chu arwal o thak zia an soya mizote lu achina kan police duty te chu thuam chakle zual turin le tunlai kan boina ten chena ramri duty te po du sakle zual turin MZP chuan Home Minister hi angen ngal bokani Vaireng te le sai hapui vi chuan lom thu soina le ngen na thu chho in tom an siama kanan chiar sakange tun naya Mizoram le Assam ram ria boru ka om chungchanga zoram me pui thlop na kan dong tha ma party rang NGO rang mai ba ka mimala tang po in sum le tha a thlop na kan dong tha ma ram ria boru om chungchanga ram chana Mizoram Sarkar malak na po alom omin athamon thak kan ti a Keni Vaireng te le sai hapui vi mi pui te chuan zoram mi pui le Sarkar chunga thinlung takin lom thu kan soya kan hriatlan angin tuna chuan Sarkar pani in biak na wangin boruwa ka zia om don ta ni ina langa hetianga lo ni ta ka hi chuan hripui boruak nen mi malemo polemo ramri thila local to ri lo turin kan ngen chewa in chunga thinlung taka lom thu soi chungin kan ngen na hi min za sakhram turin in khongai na kan nge na chiu ti in lom thu soina le ngen na an siamani Vaireng te joint VC chairman Arlal Fam Kimale sai hapui VCP Vanlal Zone 10 mingan sign nan November ni som thole ni dar som pakhat khan phainom khwa zonu ten nam natlang an nei thu hriatani boka he zonu nam ramri chin fellow renga om chu an du lova Assam chunga Bangladesh refugee ten kong an dang chen chu an hrethiam lo bok dang to lo tur le Central Sarkar in mala sen du thuan au chua puyani nam natlanga chuak ti hi Vaireng te SDPO le sipai thuam fam kim mi som ten an venga bor che phaya Assam LPS school bom po na muna duty SSB Central Police ten lo dang ma se hei chi ati hian ton tlang luin mizo ten kan lo chinram Mizoram china dingin mizo le Hindia au hla an siam manga
an awrual nuwa program toite mangin MHEP hruai tu tele PCI phainuam bial tu pastor Reverend Lalrin Moyaten thusoina hun an manga program zo nuwa thatakin an tri nani SSB Central Police Duty te hian atira dan tumin an khethiam lo dewa mase phainuam mechia te malak na an han muin ropui anti maya chen khat phei chu thala tuwa an tang ta hial zokani phainuam zo nu namchan natlang te aw hla chu hetiang deuh he ni tuna kan omna mun phainuam bor chepram hi Mizoram ani ti te Assam sarkar hian kan ram heron chu to su se ti te phainuam mi puite hi kan zam ngai lo ti te phainuam mi puite hian kan ram chan nan thi thlengin kan beize lang ti te phainuam Mizoram hi dam reng ro se ti te Bangladesh refugee te hian Mizoram kong hi dang ngai to su se ti te Mizoram kong dan ani le a central sarkar ngoi reng chuan kan independent ang ti te ani deuh nuk hlomani heng Mizo aw hlaba ka hian Bengali tong te Hindi English le Mizo thuziak tam tak nu che in Mizoram le Assam in rinaram ria pilaratan pal anzuhung nan bok ramchan natlang hi vai reng te MSU headquarters MHEP block vai reng te le phainuam VC member le phainuam branch OMA member te nan troi o mani heram chan natlanga thok chuak zong tele natlan na ta na sumle pai tho tu te zong chunga thinlung takin phainuam zo nu te chuan lom thuan soiti phainuam news chuan atar lang bok voin November ni som pakhat hian sai hapui vi MZP te chuan vai kuwa sumdong ten an khuwa kuwa an leito sa chu lo tumin an ron kal ti an hret rolin kuwa an lo na mun hi an pan nga la amun an thlen hian vai ho hian kuwa bek thum an lo mana lo to lo turin an thril nga lani heng vai kuwa lo tur local te hne na hian thil om zia te soin Lailapura Mizoram lut tur motor te dan mek ani laya helaya sumdon na engchi po alian emo ate emo local pui rem lo thu an soya Lailapura motor an dan mek an chu ma lo chuan sumdon na boy pui tura sai hapui vi local to lo turin an hriat tir ngal bok sai hapui vi a hen ku wa huan tam tako oma atam zok hi vai hovin an lo le sa to thina ni kum khata sai hapui vi hian ku wa atangin noi som borvel an la lu thin ni hriatani November ni som thole ni khan CYMA chuan ram ti boy chungchanga thu chua asiam vele boka kan za hriata tan kan an chiar chu sakle ange Central OMA Executive Committee thuk hom chuan Mizoram le Assam ram ri boina wanga sub headquarter group branch le OMA te malak na le do theina wangin lom thu asoyani Mizoram eile barlak lu na kong pui ber Assam sarkarin adang zui zel hi Central OMA chuan atem tak zeta darkar somli le pariat chung zanin dar kwale chan ve tangin hei hi nizan November ni som soina khani ngai chan le ria beisei anga malak na a om lawani chuan kalzel dan tur ruah manna Central OMA chuan asiamang sub headquarters group branch OMA te do thei taka Central OMA thu le hla lo ngai chang turin kanin nge ne ti in General Secretary Professor Lalnun Tluangan Ming assign nanani ole tun tumatan kanram rile akai noi kanan update thei te chu khati zong kha lo ne le maisela kan channel in clear thina wangin in chunga lom thu kan soye